ndacyategereje umugisha wawe. Roma igice cya 12 umurongo ni uwa mbere. Urasoma uwo murongo wa mbere gusa. Some mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiye. Amen. Amen, amen. Ndashima Imana yabanye natwe muri iki cyumweru cyose, ikaduheza ibihe byiza byo gukomeza gutekereza imbaraga zayo. Haleluya. Ikaduhereza n'ubuzima bwiza kugira ngo dushobore kuvuga no gukora umurimo wayo. Imana ihabwe icubahiro cyose. Haleluya. Amen. Ndashimira ubuyobozi bwa Nibature bashoboye kuduheza uyu mwanya kugira ngo dukomeze tubane zukuri bikuye ku mutima. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Haleluya. Ndashimira abashumba bagenzi banje twabanye bose ari abayobozi bacu bakuru. Turabashimira kuba mwarakomeje guhudumiya no gutanga umugisha. Imana ibaheza umugisha namwe mwinshi. Amen. Ndashimira mwese abagize Nibature abari bwo kubana natwe muri iki cyumweru. Umuntu wese ni umugisha wa mugenzi we, umuntu akaba imbaraga za mugenzi we, umuntu n'urugingo rukomeye kuri mugenzi wiwe. Amen. Ibyo byose turabasabira umugisha kandi tubashimira ko twabanye terane. Uyu ni umunsi wo gusoza. Ntabwo turi buvuge umwanya munini, bavuga umwanya mutoya. Ndongera ntange amagambo ku bantu bashima bavuga imirimo y'Imana. Abapastori bari mu Bugande bitegure, abapastori bari muri Kenya ndetse n'abandi bantu batandukanye. Turakomeza kuvuge ibigwi by'Imana. Tubwirane amakuru y'imbaraga z'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Nasanze Yoshua nawe mu gihugu cya Kanahani. Muzi ko Mose yapfuye ataragera mu gihugu cya Kanahani, ariko twibukanyije amagambo yiwe. Ariko naje gusanga na Yoshua nawe agiye kurangiza, yongeye guhamagara Abisiraheli arababwira ngo mureke mbibutse ibitangaza by'imirimo y'Imana. Nicyo gituma nkunda ngo dusangire amagambo, buri wese nawe avuge icyo yumva, kuko iyo umuvugabutumwa arimo abwiriza uzugenda wungukamo ibintu nawe ukaza wumva. Umugani wa Aimable ngo yaracometswe. Niko bigenda. Umuntu wese yumva hari ikintu ahishuriwe iyo barimo bavuga ubutumwa bwiza. Umunsi wa mbere twaganiriye amagambo ya Zaburi iriya ya 95 igenda ivuga yibutsa abantu imirimo y'amaboko y'Imana no gukomera kwayo. Ariko cyane dushingira ku ijambo agaciro Imana yagiye ihereza umuntu kuruta ibindi biremwa byose. Imurema mu shusho yayo, imuhereza ubwenge bwayo, imutandukanya n'ibindi biremwa. Turavuga ngo icyo kintu gusa cyonyine cyatuma uhaguruka ugashima Imana, none ugafata umwanzuro wo kuvuga ngo ubuzima bwanje ni ubuzima bwo gushima Imana. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Bwo gushima Imana kuko waremwe mu shusho yihariye, mu shusho y'Imana, mu shusho itari ishusho y'ibindi bintu byose biri ku isi. Turavuga ngo zatuma umuntu akomeza agashima Imana. Tugira umugambi wo kugira ngo ubuzima bwacu bube ubuzima bwo kuramya Imana. Umunsi wa kabiri twaganiriye ari amagambo ari mu gitabo cy'Ingoma za mbere igice cya 16, aho isaruka ry'Imana ryari rimaze kongera kugaruka mu Bayisiraheli. Iyo isanduka ry'Imana ryavaga mu Bisiraheli, ubwiza bw'Imana bwagombaga kwimuka bukavamo. Ariko byari ryagarutse kandi ubwiza bw'Imana bwaje.
Bwana apewe sifa. Amen. Amen. Haleluya. Ubwiza bw'Imana bukomeze bube mu mitima yacu kugira ngo tubishimwe ry'Imana. Tumurikire abari mu mwijima, abatabona babone. Haleluya. Abari mu kaga baruhuwe nuko twebwe twimitse Imana mu mitima yacu. Dawidi inshuti ya benshi yakomeje yabwira abantu azana ibitambo byo gushima Imana. Uwiteka Imana yongeye kugaruka mu Israeli. Haleluya. Nyuma yaho aho twavuze mu ijambo rikomeye cyane turavuga ngo uko bimeze gutyo ntabwo ari ubuzima gusa bwo gushima Imana, ahubwo ubuzima bwo gushima Imana tubugira urufatiro twubakiraho rutanyeganyega. Urufatiro rutanyeganyega dukomeze tuvugira urufatiro rukomeye rwo guhamya gukomera kw'Imana n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Imana nishimwe. Ku munsi wa gatatu twahagarariye kuri aya magambo ari mu gitabo cya Luka 17 umurongo wa 15. Yesu akiza ababembe 10. Ikintu cyantangaje muri aya magambo natangajwe nuko ababembe bose bumvise ko Yesu aciye aho hantu. Bose baratatse bararira, buri wese avuga ikibazo ciwe. Ariko amaze kubakiza icyenda ribagirwa ati ryasubira kuvuga. Umwe abari ugaruka aza gutanga amashimwe y'Imana. Haleluya. Iki ni igihe cyanje, ni igihe cyawe. Ni umwanya wawe wo kongera kugaruka kuvuga amashimwe y'Imana. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Uravuga ngo guhora dushima tumera nka wa Musamariya wagarutse gushima. Aturavuga ngo gushima kwacu kube urwibutso kwibuka. Urwibutso ni ikintu ubona ukibuka n'abandi bakibona bakibuka. Rube urwibutso. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Amen. Amen. Uyu munsi tugiye kuvuga amagambo makeya hejuru yo kuba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Amen. Nababwiye ko Yoshua yakoze ibikomeye, niwe washoje isezerano ryo kwambusa abana b'Isirayeli muri Kanaani. Aja gusanga ba sekuruza arababwira ngo yongera kubibutsa imirimo Imana yakoze. Yongera kubabwira ibigwi z'Imana. Bibiliya yambwiye ngo yatangiriye kuva ku muhamagaro wa Abrahamu. Ego. Sifa kwa Mungu. Amen. Amen. Ahera ku muhamagaro wa Abrahamu. Imana ihamagara Abrahamu imukura muri Uri y'Abakarudayo. Imuhamagara ise wa Abrahamu atarigeze ahamagarwa. Bwana asifiwe. Amen. Nigeze mbabwira ngo Imana izi guhamagara itarenze mu muryango wanyu, itarenze igihugu wakomotsemo, itarenze abagukikije, izi guhamagara ifite umugambi wo kugira ngo igukoreshe ibikomeye. Aramubwira amwibutsa amagambo, abibutsa umuhamagaro wa Abrahamu, yibutsa isezerano ryo guhabwa Isaka, yibutsa Isaka ahabwa Yakobo. Yavuze amagambo agera kuri 16 cyangwa 17 ababwira ngo ageraho ngaravuga ngo kandi ni mwebwe bagabo bo guhamya ibyo byose mwabo. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Amen. Umuntu wese ni umuhamya wo kuvuga ibyo Imana yagukoreye. Hari ibyo yagukoreye ubibona, hari ibyo yakoze urabyumva, hari ibyo twumvise amakuru n'ahangaha yakoreye abavandimwe bacu, ariko turabahamya yuko Imana yacu izikora. Arangije arababwira ngo bene data ibyo byose mvuze ngo ndababwira ngo muhitemo nimba mwubaha Uwiteka Imana iriya ya Abrahamu na Isaka, iriya ya Yakobo, iriya yambukije Abisirayeli. Hari akantu nasomye biravuga ngo yagejeje Abisirayeli ku nyanja. Haleluya. ngo abibutsa yuko ngo Imana yazanye umwijima hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa kugira ngo Abanyegiputa badashobora guhungabanya Abisirayeli.
yego yego imana ishimwe haleluya tujye twibuka imana izidukingira izari kudutera izari kuturimbura no kutumaramo bikatubura hagati yacu nabyo hakabaho umwijima n'ibiboneka bikora kuko ni imana yo gushimwa no guhimbazwa haleluya ngo barangize arababwira ngo nimuhitemo nimuvuge imana iyo ari cyo ariko ngo bataramusubiza arababwira ngo mureke mbabwire njyewe mureke mbabwire ibyo Peter sifa kwa haleluya amen aravuga ngo njyewe n'inzu yanje tuzakorera uwiteka imana yacu haleluya tuzakorera imana uwiteka imana yacu tuzakorera imana uwiteka imana yacu haleluya ni ukuvuga ngo Yesuwa yari yaragize ubuzima bwiwe amashimwe y'imana yari yarashize imana imbere haleluya haleluya kuko imana nawe ari zo bushobozi bw'abisirayeli ntacyo yakoraga atabajije imana n'icyo yakoraga yarongera akagaruka akaza kwaka imana imbabazi aravuga ngo njyewe n'inzu yanje nzashimira uwiteka imana haleluya yari yaragize ubuzima bwiwe ituro ry'ishimwe ituro ryo kwimika imana ryo gushira imana yiwe imbere ndabibutsa bene data mwibuke kera mwibuke umuhamagaro wanyu wa kera mwibuke ukuboko kw'imana mwibuke ibitangaza by'imana aho muri yavuze ngo ubwo nari ngeze mu ishyamba niganyiye niheze mbona nta yindi nshuti yantabara aravuga ngo niyambaza Yesu wibuke aho byari bikomeye wiyambaza Yesu nurangiza uvuge ngo kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi njyewe n'inzu yanjye tuzakomeza dukorere uwiteka imana yacu haleluya haleluya imana nihabwe icyubahiro ishimwe tuzakomeza tugire gute umugambi urakomeje umugambi wo kuvuga ibikomeye n'ibitangaza by'imana urakomeje umugambi wo gukiranukira imana urakomeje umugambi wo kubaha uwiteka yarababwiye ngo nimuhitemwo nimba mukomeza kubahiza imana ze n'igirwamana twasanze muri aba ba nyir'igihugu imana yatwatse ariko bafite ibigirwamana ngese nibyo muzakomeza ariko arababwira ngo nimwubaha uwiteka mugashimira uwiteka muzakomeza bari we mwubaha haleluya haleluya amen dufite ibigirwamana z'abanyamahanga iyo twimukiye tutari tuzi ibigirwamana zabo ibyo bizera Bibiliya iravuze ngo dukomeze duhitemo uwiteka imana yacu imana twumvanye ba data imana twumvanye ba sogokuru imana twumvanye abatuyoboraga kera tirahinduka ibihe birahinduka ariko imana yacu ntihinduka haleluya sifa kwa Mungu amen imana ntihinduka uko yahoze niko iri kandi niko izahora iteka ryose iterambere rirahinduka ubuzima bw'umuntu burahinduka ushobora kuba umukire none ejo ugakena ushobora kuba umukene ejo ugakira ushobora gutura mu gihugu gitandukanye n'icyo watuyemo ushobora gusanga harimo ibigirwamana narabibonye ibigirwamana imbona kubone nigeze kubona umuntu acumbitse mu nzu ndamubaza ate ni iki kiba mu ngumu arambwira ngo ni imana yiwe azasenga imana azasenga ndamubwira ate uzi usenga ufite imana iba mu kabati arambwira ngo ni imana yabo baza basenga mu gihugu cyabo haleluya ndamubwira ati by'ukuri twebwe imana yacu dusenga n'imana itagaragara n'imana yaremye ibi zose yaremye n'ibyo bitekerezo watekereje ukibesha ngo iyo ni imana icyo gihe bituma ava mu nzu yaracumbitse mu nzu y'urusengero bituma ayivamo kubera ko afite ikigirwamana kitoshobora kubana n'imana ya Isirayeli imana ya Aburahamu ibyo ngibyo nibyo twagiyemo abantu bagiye muri ibyo bihugu bifite izo mana ariko Bibiliya yavuze ngo tugomba guhitamo imana dukorera amen haleluya amen guhitamo imana dukorera kandi tugakomeza ya mana yacu ya kera mwanditsi yavuze ngo tuzirikane kwizera twahawe kwizera kwa kera kwizera kwa kera apana ibibisha bigezweho oya kwizera kwa kera barasifiwe abera bahawe rimwe gusa bakageza iteka ryose iryo niryo shimwe rikomeye rihoraho ni ugukomeza kwa kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose hari abantu bari mu ngendo bahindura kwizera bagahindura
gukiranuka bakagenda biyorohereza. Oya, ntabwo tugomba kwiyorohereza, tugomba gukomera muri kwa kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Amen. Abasaza batwibukije Imana yo muri 67, Imana yo muri 66, Imana yo muri 68 ishoboye. Niyo bagihagazeho, niyo bagihagaze amaso. Natwe bene data dukomeze. Amen. Haleluya. Haleluya, haleluya. Gukiranuka kwanje no gukiranuka kwawe kuzamuke kube amashimwe imbere y'amaso y'Imana. Haleluya. Abatubona n'abatureba, abo duturanye n'abo dukorana, nibabona gukiranuka kwacu bituma bahereza Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Bahereza ishimwe ryayo. Kubera iki? Kubera yuko turi ibitambo. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pawulo yabwiye Abaroma, arababwira, Pawulo yavuze amagambo akomeye cyane. Haleluya. Ntabwo dushima yuko tuvuze, ntabwo dushima yuko dutanze ibintu, ntabwo dushima yuko duteranye. Oya, Pawulo aravuga ngo bene data ndabinginga kugira ngo mube ibitambo bizima. Ibitambo. Haleluya, ibitambo bizima. Ndabingingira, ndabakangurira, ndabifuriza, ndabibutsa kuba ibitambo. Mu gihe cy'isezerano rya kera bagiraga ibitambo byo kubabarirwa ibyaha, kandi zahoragaho buri gihe cyose bashaka gutamba ibitambo byo kubabarirwa ibyaha. Ariko mu isezerano rishya Yesu yitanze aba igitambo kizima kandi rimwe kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Yesu ni igitambo cyanje, ni igitambo cyawe. Yesu ni igitambo cy'itorero. Yesu ni igitambo cy'isi. Ariko nyamara nubwo Yesu ari igitambo cy'ibyaha zacu, natwe yakusatse kuba ibitambo bizima zera bishima Imana. Hari icyo nawe ugomba gukora, hari icyo tugomba gukora. Icyo tugomba gukora ni ukuba ibitambo. Ibitambo. Igituma Pawulo yashyizeho ngo zera bishimwa, habagaho ibitambo bizira bigawa. Ibitambo bizira kandi bikagawa. Ariko aravuga ngo ntitube ibitambo bigawa bizira. Tube iki? Tube ibitambo zera bizima kandi bishimwa n'Imana. Haleluya. Uhereze Yesu icyubahiro twese. Haleluya, haleluya. Haleluya. Turabura ibiganza tuvuge ngo tube ibitambo bizima zera bishimwa n'Imana. Aravuga ngo niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Ibitambo, kuba igitambo kizima cyera kandi bishimwa n'Imana, ni uguhagarara mu kubaha Imana, ni ukugendera mu bushake bw'Imana, ni ukuvuga iby'Imana ishaka. Haleluya. Ikindi ni uguhagararira Imana aho utuye, abantu bakabona Imana muri wewe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Haleluya. Amen. Ibe abantu babona Imana, abantu babona Imana, abantu bakubone mu Imana. Niyo batanga ubuhamya bavuga ngo uyu muntu ni igitambo kizima, uyu ni umuntu w'ingirakamaro. Amen, amen, amen. Kubona mu Imana umuntu uwakurikira uyu muntu yamwereka aho aruhukira, yamwereka aho aruhukira. Uzuranga abantu baruhukira mu nzu y'Imana. Hari umukobwa witwa ngo ni Anyi ngo yari umukobwa wari waragiriwe ubuntu bukeya bwo kugira ubutunzi. Ntabwo ngo yigeze agira ubutunzi bufatika, ngo kugeza igihe yagiye kuba umuyaya, umukozi w'ahantu, ngo kandi ngo aba umukozi w'abakozi, ngo ntiyageraga muri saro, ntiyageraga mu gikoni, ngo yakoraga gusa ari umuntu ukubura ujana umwanda kwiyarara. Ngo nicyo yahemberwaga amafaranga yiwe gusa yo kujana mu yarara. Ariko uwo mukobwa hari umwanditsi wanditse ngo nubwo byari bimeze gutyo, we yari yaramenye Imana, ngo Imana imuhereza impano y'ibyishimo. Imana ishimwe. Ihimbazwe. Ngo Ana ngo Imana imuhereza impano y'ibyishimo
ngo mu gihe agenda ngo ajana umwanda cyangwa se ubucafu abujana ku yarara cyangwa se kwicukiro mu kindi kinyarwanda ngo abijana ngo akagenda avyikoreye uwo mwanditsi yanditse mu giswahili ngo akagenda aririmba akarimbo kavuga ngo nimemupata Yesu nimemupata Yesu nimemupata Yesu. Imana ishimwe. Akavuga ngo nabonye Yesu nabonye Yesu nabonye Yesu. None ngo umunsi umwe nyirabuja ngo agirirwa ubuntu bwo kumubona ngo abona arimo avuga ngo nabonye Yesu ngo kandi amubona n'izishimo bikeye mu maso. Bwana tufiwe. Amen. Iyo turi ibitambo bizima tuza duca mu maso. Iyo dukiranutse ku Mana tugira ubundi bwiza butandukanye n'ubwo twavuganye. Haleluya. Haleluya. Iyo twimitse Imana mu bugingo bwacu tugira habe n'ingendo n'ivugo biza bigenda bitandukana. Haleluya. Haleluya. Bavuga abantu bakumva cyane kuruta uko bageze mu Mana. Akiri Aimable ku giti cyiwe. Amen. Amasezerano y'Imana akazasohora kubera ikintu mu mutima wawe. Amen. Umukobwa ngo nyirabuja ngo amubonye ngo agira amatsiko yo kumenya igitera umunezero w'uyu mukobwa. Amina. Haleluya. Amina. Abantu nibakubaza ngo niki gituma wuzuye umunezero ngo uzobabwire ngo nuko Yesu yangiriye neza. Nuko Yesu yagize gute yangiriye neza. Lodele maziki Yesu yangiriye neza. Uhamya igitera umunezero, uhamya igituma wishima, uhamya uvuga Imana, uhamya icyatumye uhinduka ugira impinduka. Iyihe mpamvu? Nuko Yesu yangiriye neza. Haleluya. Wa mukobwa ngo nyirabuja aramuhamagara ngo amuhamagaye ngo aramubaza ngo se anyi niki kigutera umunezero kandi uri umuboyi wo kujana umwanda iyarara, niki kigutera umunezero? Aramubwira ngo hari ahantu tuzaduhura ngo tukanezerwa tukibagirwa yuko turi ababoyi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya pastor. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndimukumva abantu benshi abamama bavuga ngo ndakira nakawanzanye naje muri nibature. Yagize neza yakurangiyeho abantu banezererwa. Oh, haleluya. Akurangira ahantu abantu bw'igunge rivamo. Akurangira umurima uza gusoroma imbuto zeze. Aha ni mu murima imbuto zireze. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hari amazi abafite inzara abafite inyota baraza bakanywa bagahaga. Ahangaha hari isabune n'amazi y'abameki abantu baza bakoga bakamererwa neza. Haleluya. Abandi yewe Bwana asifiwe. Amina. Haleluya. Bino ku isoko ngari nziza wirohemwe wa mutindi we. Woye kugira agace na gatoya katuhagiwe gasigara. Aha. Muri nizera ngo hadiho twamenye ibanga. Iteraniro ryiza, iteraniro riruhura barushe, iteraniro rihumuriza abababaye, iteraniro. Haleluya. Noneho wa mukobwa aramubwira ngo hari ahantu turadukura umunezero. Ngo wa mudamu aramubaza ngo se naje wanemerera aho hantu nkahagera. Imana ishimwe. Haleluya. Uwo mwanditsi yaranditse aravuga ngo uwo mugore yari umugore w'umukire w'umuherwe udafite ikintu na kimwe yifuza, ngo ariko yagiraga uburemere bw'ibintu byiwe na bwa bwoba mushumba yatubwiye ngo abantu bazamwica kubera ko ari umukire ngo akabigikange. Umuntu yagiraga ibyishimo mu mutima. Ariko ngo aramubwira ngo se naje wonjanaho. Aramubwira ngo uzaze tuzatugenda. Ni nguko uyovuga ngo ufungure linke saa 10:45. Kintu kiza kinezeza cyambere. Ngo nyirabuja yaramubwiye ngo naze yinjiye mu modoka yiwe baje gutarama muri cyo gitaramo cy'abakristo. Ibadishimwe. Amen. Uwari umuwo yarahinduka agenda muri shipe ya nyirabuja.
ngo baragenda baratarama baranezerwa nyirabuja numvise yuko nduhuse umutima wanje. Haleluya. Yesu azaruhura imitima y'abantu. Yesu azatuma batagira ibyishimo bagira ibyishimo. Yesu azatuma twiyumva tukumva ko turuhuwe. Ngo ukaba wa mugore ngo aramubwira ngo sinzosubira gusigara nzozanirwa mu kazi nindangiza tugende tuje guhaha umunezero. Aha mbabonye umunezero wo kwakira agakiza ku buntu bw'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Tubi bitambo vyera bizima bimwa n'Imana. Pawulo abwira abantu arababwira ngo niko kwikorera kwanyu kwiriye. Haleluya. Yes. Nuko. Ntabwo ubutunzi ngo dusiga umutima. Oya. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo ikintu Pawulo yaragamije cyane kubwira abantu. Haleluya. Asifiwe baba. Icyo yaragamije kubwira abantu ngo yarabwiye abantu ngo imibiri yabo ngo ibi bitambo by'Imana ubwenge bwacu bube ibitambo by'Imana ngo imbaraga z'umuntu zibi bitambo by'Imana. Ni ukuvuga ngo wiyegurire Imana wese uba amashimwe y'Imana uba impano y'Imana. Haleluya. Ube umubiri wawe imbaraga zawe ubwenge bwawe bwose ukorere umwami Yesu. Ukorere umwami Yesu. Bibiri iravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ntabwo ishaka ubwenge bwawe ngo ireke imbaraga zawe. Ishaka imbaraga zawe ngo ireke imibiri yawe. Oya, umubiri wawe bawubona babone ko ari igitambo. Imbaraga zawe ushyire mu murimo w'Imana. Ubwenge bwawe ukoresha Imana. Haleluya. Yesu Kristo mwana. Uzamura icyubahiro cy'Imana. Ube muremure ukorera Imana. Ube mugufi ukorera Imana. Ube muto ube igitambo kinini cyera gishimwa. Ube munini ube igitambo cyera kandi gishimwa. Haleluya. 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 Aravuga ngo niko kuyikorera. Haleluya. Niko kuyikorera niyo mishoni niko kuyikorera kwacu kugize gute gukwiriye. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Amena. Tubi bitambo. Yesu yabaye igitambo cyizaha. Ariko natwe tugomba kuba ibitambo byo kuramya no guhimbaza Imana. Imana ishimwe. Amena. Imana nishimwe. Amena. Natwe tubi ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Aravuga ngo niko kuyikorera kwanyu kugize gute gukwiriye kuzuye kutanyeganyega kudafite ubwoba bwo kuzasubirayo. Ntabwo mwanditsi yaravuze ngo tidufite gusubira inyuma ngo turimbuke ngo ahubwo dufite kuja imbere kugira ngo dufate icyo Kristo yadufatiye. Niko kwizera gukomeye. Iki cyumweru twatise icyumweru cyo kwibuka. Twatise icyumweru cyo gutekereza imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana. Ariko turiyibutsa ariko turakomeje. Tunapiga hatua tunaendelea mbele. Tagusubira inyuma. Nukuvuga ngo nja gusoza aya magambo. Ubwire umutima wawe ngo umutima wanje. Ubwire umubiri wawe ngo umubiri wanje. Ubwire imbaraga n'ubwenge bwawe wibwire wowe ubwawe. Ukomeze ubiga igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Amen. Haleluya. Amena. Ngaho tuvuge twese. Mutima wanje, mubiri wanje. Ibindi ngo byose we. Haleluya. Haleluya. Igitambo Amena. Nituzoza duhura abandi bakure aho duhurira. Igitambo cyemerwa. Bazakomeje igitambo gishimwa n'Imana. Kandi cyera. Haleluya. Ari inenge. Ngaho tumenka bavugana tuvugana tudafunguye ariko ubwire uri kumwe n'umudamu nawe amubwire uri kumwe n'umufuti amubwire avuge ngo tukomeze tubi bitambo zera bishimwa n'Imana. Amen. Eric we dukomeze tubi bitambo zera bishimwa n'Imana. Asante cyane ibitambo bizima byera Imana yishimira. No kuri kose niko kwiza kandi gukomeye niyo mashimwe y'Imana.
reka ngutangirireho Eric ngaho uvuga ibintu bibiri mu minota 3 cyangwa 4 ushima Imana uhereza Imana icubahiro reka ngutangirireho. Haleluya. Haleluya. Ya turashima Imana no kuri kubyizi ikomeje gukora. Sifa ni za Mungu. Muri mzayanze ngo navuga ibyo Yesu yakoze nahera mu gitondo rikarenga. Ijoro nkarikesha. Dufite byinshi twavuga. Ariko turashima Imana ko byizi ikomeje kudukorera. Yego. Imana ihimbazwe yaduciriye inzira tukaza tukagera muri bihugu. Yagize neza cyane. Mu by'ukuri ahariyo biza kuvuga ngo ku bushobozi bwacu ntabwo twari kuba turi inaha. Ariko Imana ishimwe yabikoze ikaduhitamo natwe tukaba twaraje tukaba turi ino. Imana ishimwe. Kandi icyo dushima Imana nuko nanone mu kugera ino icyo nshima Imana nuko tutamanitse inanga twakomeje kwikorera. Kandi cyane cyane Imana yakomeje kutwagura. Ikaba ikomeje kuduha naho dusengera tuzambariza izina ryayo. Yego. Iryo ni ishimwe rikomeye cyane numva rirenza ndi yose. Kuko ahangaha nk'uko uvuye kubivuga ahangaha tuhakura ibyishimo birenze ntaho twabona twobigurira. Amasoko y'ino abamwe ibintu byinshi cyane. Ariko ntaho twabona twogurira ibyishimo cyadukura ahantu. Yego yego. Iri ni ishimwe rikomeye kuba twarabonye ahantu cyatuvoma imbaraga nk'izi n'ibyishimo. Turabishimira Imana, Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Ta soko ryo kuja kugura ibyishimo by'Imana. Oya ahubwo aho ni mwiteraniro ry'abera aho ngaho niho tatubonera isoko ry'umunezero. Haleluya, haleluya. Reka twambuke tugere Kampala. Kumve pasta Kamenge iminota 3 cyangwa 4 nawe tubwire Imana yaye gushira ku mutima wawe ushima Imana. Haleluya. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuva ejo byariko bindwaniramo kwaka ariko nyine biza bigora iyo umuntu atahawe umwanya. Reka mvuge wenda ikintu kimwe ariko ibindi narabivuze n'ubushize wenda ngo tuzaza kubona umwanya wo gutanga ubuhamya. Ndashima Imana n'ubu ngenda mbitekereza abenshi turi kumwe hano baratuzi. Muri 98 mfite mukuru wanje yitwa Geriyadi abenshi baramuza. Bamujanye baza kumwica icyo gihe yakoreraga Beni. Umusirikare wamujanye kuko ni cyagihe mu mwibuka intambara 98 yari ihari. Aramushorera aramujana kuko nta kundi yagiraga, yari afite n'abasirikare benshi. Bamuhanguye ko agomba kuja kumwicira mu ishamba. Aramujana, yamujanye mu modoka yiwe n'ubundi yari asanzwe akoresha. Bageze ahantu mu ishamba murambabarira ngo baricara kwibuye. Ariko mu busanzwe barakoranaga, yari n'inshuti yiwe nuko ibihe nyine byari bihindutse. Ngo baricara wa undi bamujanye arunama amara iminota myinshi. Ngo mu mwanya mutoya aramubwira ngo Eric birananiye kukwica. Imana ishimwe. Aramubwira ngo birananiye kukwica. Nawe aramubwira ngo ndi mu maboko yawe. Ariko uyu mwanya niba bishoboka ukore ibishoboka byose urebe ukuntu twagera i Bugande kuko aho bakoreraga hari hafi cyane ni Bugande kandi bari basanzwe bagerayo. Aramubwira ngo ukore ibishoboka tugere i Bugande, nanje nitugera hariya ntacu uri bube. Ndakwizeza ibitangaza ko ntacu uri bube mu gihe nawe byakunaniye. Barabikoze baragenda baca kuri douane, afite uko yamugejeje aho ngaho. Gusa dushaka kuvuga ibitangaza by'Imana aho hantu. Yego yego yego. Yaragiye amugezayo mu gihe abantu bari bazi ko atagihari. Byari bitwaye amahinga menshi, yarafunze
kubera impamvu z'ibihe byari bihindutse ariko kugeza uyu munsi turashima Imana biri mu bitangaza nzambara nkunda kubwira abo mu rugo n'ubu no ku rubuga rwo mu rugo donc nzambibibutsa niyo habaye ikibazo nuba benshi baza amakuru yiwe baza aho ari ariko nzambabwira niyo tugiye gusenga nkababwira ngo mwibuke iyamukijije muri 98 ntabwo twari duhari ntabwo umuryango we wari uhari si wo wahamukuye n'ubu iyo Mana iracyahari nzambabwira ikindi kintu kuva nyuma y'ubwo afite abana bagera nko kuri 5 bavutse nyuma y'ubwo nzambabwira ngo aba bana bose bavutse nyuma y'uyu mwaka n'inyongera mu muryango kubera yuko yari yamaze gupfa Imana yabikoze ihabwa icubahiro haleluya haleluya Imana tuyikomera amashi bene data bumvise icyo gitangaza cy'Imana haleluya 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 reka nanone dukomeze turacyari mu Bugande reka twumve Bishop Muharaba nawe atubwira iminota 3 cyangwa 4 atubwira icyo Imana ashima Imana ku bitangaza by'imirimo y'Imana. Urakoze cyane muzeyi. Yego. Reka dushima Imana. Narabitekereje kuva ejo mukibivuga. Imana ndavuga Imana muri 90 ari Bukavu nari umunyeshuri niga ndwara malaria. Yanishe cyane zanibuka umunsi umwe nararembye turyamanye n'undi mugenzi wanje rero ndwajije ndahwera noneho ngo cyo kwishura sangwa ariko ararira ndamwati yakikuriza ngo naye nahwereye ibyo ngibyo Imana irabikora ndakira Imana ishimwe ubwo ndazamuka nari umunyeshuri umwaka urarangira ndazamuka jaruguri wacu karutuye mu Gatanga aho bita mu Gatoki noneho iya malaria itanigiye kuba shagera narwariye ikongiruka biragenda bitwara hafi nk'imyaka 4 noneho umunsi umwe sinibuka umunsi gusa ariko bagenzi banje n'umupasiteri umwe ari muri Amerika yitwa Nene tuturanya aho ngaho noneho baraza bagiye mu butayu gusenga Imana bamaze gushika bansangaho nani mu gitanda barambwira ngo baje kunsura ngo ariko baje mu butayu ndababwira ati mugende mu nsengere bati rwose turagusengera baratambuka baragenda mu rukerera mu gicuku siniyeguraga sinavyukaga no kuvuga ngo umugore yarazaga kanyegura nimba ari amata bampeze bakayandamiza kandi bakegeka ku gitanda icuku numva ko umuntu azaramye ubu nyine ukize malaria. Imana ishimwe haleluya naraguka shima Imana ati so bayi gute noneho twenda kiza urakiza ati ndakize bwarake mu gitondo ndabyuka nje nyine abaciyo bagiye gusenga ibo amakuru bo basenga Imana gusa basenga urwaye ubwo kandi yambwira ngize malaria burundu aho nabaye Uvira kandi malaria y'Ubuvira ariko kuva ubwo imyaka 20 iri kwirashira sinongeye kandi kurwara malaria. Imana mu ijuru oze yacyubahiro. Haleluya 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 amen Imana ishimwe cyane haleluya muzehe wa Murugabaga yatubwiye ngo yumvisa iseseme y'akantu ngo arakaruka. Amen. Mungu ni waja Mungu anatenda miujiza sana. Amen. Ndagarutse hano iwacu dutuye ni naho batangiza nje kuyegereza. Ndashaka ko umushiki wacu cyangwa se mama wacu Nyirantore nawe nagira ikintu avuga aza yivuga mbere nawe n'intwari kazi ngaho ngwanye umwanya mama. haleluya haleluya Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. amen amen
Imana ihabwe icubahiro. cyose kizi. Imana ishimwe kandi himbazwe. Haleluya. Iki cyumweru cyabaye icyumweru cy'igitangaza, cyabaye icyumweru cy'Imana. Nukuri kose. Mushumba ntabwo ari wewe Imana yagukoresheje iguhumugisha Ndabakiriye kandi gukomeze. Amen. Ndashima Imana. Burya iyo bavuze ngo icyumweru cy'amashimwe kandi ahangaha haba hagoye rimwe n'amakonegisiyo akatunanira, ariko buri wese nta muntu udafite ishimwe yashima Imana. Ntibishoboka kwitabaho. Ndashima Imana, je navuga byinshi ngatwara birebire n'ibyinshi mfite, ariko ndashima Imana ku bintu ngo bibiri. Ndashima Imana bigeze kugira akabazo k'indwara rimwe intera kayi nkaza nkorora gusa buri gihe, ariko kandi ukarambangamira biteye ubwoba. Ariko ngahora mbwira Imana ngo Mana iki kintu simbizi, ndatekereza ngo suku narwaye asima byagenze gute, ariko umunsi umwe ndyamye umuntu azarambwira ngo reba nta asima warwaye ufite nakotse gusa ariko kazashira. Haleluya. Amen. Amen. Icyo kintu cyarashize ndi muzima. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Yagucyubahiro. Ikindi kintu cya kabiri nabonye mu kwezi kwa 11 umutware wanjye afatwa n'indwara ari muzima, agira stroke, agenda mu kagari, agenda ku mbago, ariko ubu aragenda. Nubwo hasigaye n'udusigisigi twa satani yayibeshe gusa, ariko yarakize. Amen. Nukuri. Imana ishimwe. Amen. Izi dukora byose udashoboye gukora. Yego. Mu by'ukuri yarwaye icyo gihe mu minota nk'itanu tuvuganye, mu yindi minota nk'itanu barambwira ngo ararwaye ari mu bitaro. Ariko ubu ngubu ndashima Imana kuko ari muzima. Hari abandi bazirwaye bakiryamye hasi banarwaye imbere ye, ariko iwe nabwo Imana ngo Mana mu byo wambwiye ntabwo twavuganye ko muri iyi myaka ngomba kumupfakaza, ntabwo ari byo twavuganye, ntabwo wigeze ubimbwira. Niko nabwiraga Imana, nayibwiraga ngo ntabwo iki kintu ntabwo wigeze ukinteguza. Ntiwateguje ntiwamenye. Haleluya. Nukuri nayibwiraga ngo ntabwo wakimbwiye, sinkizi ntabwo wigeze ukimbwira. Ariko ndashima Data wo mu ijuru. Haleluya. 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 Ndashima Data wo mu ijuru. Uza wumva tuvuze buke gusa mu ntege nke zacu, ariko ikumva cyane. Nukuri. Ni byinshi twavuga, ni byinshi mfite, navuga amashimwe, mfite amashimwe menshi, ariko Imana irabizi kuko hari igihe azasohora. Haleluya. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Amen. Urakoze cyane. Imana yakoze ibyo bintu, ibyo gutahura. Bene Data mureke mbabwire, ntabwo ari ngo twumve amagambo, ahubwo turashaka kumva uburyo abantu batahura Imana. Bagatahura bagatekereza ku Mana. Tugiye kumva muzehe Revera wa Kenya. Muramza. Ni karibu Muramza. Haleluya. Utubwire imirimo y'Imana, ube kugera ibubembe, ube kuzamuka ugere ku runungu. Ni karibu Imana gweze umugisha. Imana ni ishimwe cyane. Yego. Mu 2015 niho nageze muri Kenya. Maze gushika muri Kenya nsanga ni ibintu zaho n'ivyo ku runundu no mu Ibogobogo nikabera ndibihuye. Ngo mara gushika ndabusenga Imana ndavuga ngo Mana kino gihugu najemwo nje utakibonye igitaramo cyo ku runundu nikabera n'abakozi b'Imana. Niki Imana wankorera. Imana irambwira ngo nihumure, abakozi b'Imana baracyahari bazoza kuvuga ubutumwa muri Kenya, bavuga ukuri kw'Imana. Uwo munsi Imana ndasenga Imana, hari ikibazo cy'indowa gikomeye muri Kenya, abo muri Kenya ko baranyumva. Ngo bushimana inyohereza marehemu Revera Baco bagera muri Kenya, vuga indowa numva umutima wanje uranezerewe. Haleluya. 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 Yigisha ibintu by'indowa muri Kenya barazumva, zari zaracanganyikishije abashumba benshi, ntibari bazi iby'indowa, ariko uwo munsi arabivuga. None umunezero mfite nuko nageze ku runundu. Haleluya. Haleluya. Rya jambo ry'Imana numvaga ku runundu muri za byatsi twicaye,
numvishije ibitangaza z'abakecuru basenze abakecuru 9 bagasenga ku runundu mu rukerera abandi bagakura za matera iriya hano muri iki gitaramo nabonye Imana. Haleluya. Amen, 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 amen. Nukuvuga ngo hano hantu hose nabonye abashumba ba original bavugira Imana n'abakecuru bavugira Imana. Imana baheza umugisha kuko turi mu kubona Imana, twabonye ibitangazo tubikoraho. Abasaza bigisha ukumva kuko Imana ivuga, abakecuru bigisha ukumva kuko Imana ivuga. Nabonye ibitangaza muri iki gitaramo kandi zanzamuye mu kwizera, numva natashi wacu ku mwundi Imana baheza umugisha. Haleluya. Amen. Nyihasha natere haleluya, nyihasha natere haleluya uri rwande rwa. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Umugisha muri twari zikomeye cyane. Muri abantu b'ingenzi muri iki gihe muvuga amagambo afasha abantu. Imana ikomeza ibagure kandi mufite aho muyavoma ntiyariya ku musozi mugenda mukaja kwambara imbaraga z'Imana. Amen, amen. Mubarikiwe sana, mubarikiwe. Haleluya mchungaji. Mukomeze mutumbire Yesu niwe baze yo kwizera kandi azadusoza mugani bw'Imana. Amen. Reka nusabe mama Zirayi nimba atwumva nawe tumuhereza iminota 3 kugira ngo avuge ikimana mushize ku mutima. Wibutare kuva ibutare yakuriye n'umunyabijombo ni karibu nawe agirisha avuga umwanya mutoya tugifite. Yesu ashimwe. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Mu miniti 3 biragoye kuvuga ivyo Imana yakoze. Imana ishimwe. Amen. Shimye Imana kuko mbonye uyu mwanya mu miniti 3. Ndavuga ivyo Imana yakoze. Ndavuga bukeya. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Nabo Imana umunsi tumanuka. Tumanutse tuva muri Kongo. Nyuma twari tugoswe imbere bitoroshe. Ariko Imana iraseruka. Imana ishimwe. Ntabwo byari byoroshe abo twari turi kumwe, ariko mu guhaguruka hari icyo Imana yari yavuze ngo nzajana namwe. Nta kintu na kimwe muzotakaza muri urwo rugendo. Yesu ashimwe. Amen. Tuhageze ku musozi, inyuma badukurikiye, tugiye kwinjira Gafinda, turavuga ngo duhagarare tubarindire, tidushoboye kwiruka kuko bateshi. Turahagarara tubona ukuboko kw'Imana ahantu badusanze, tubona imbaraga z'Imana. Imana turayibona, baratubwira ngo niki kibahagaritse hano. Turavuga ngo turaminze kugira ngo tujane namwe. Baratorera. Ico ni kimwe Imana yakoze. Imana ishimwe. Imana yavuze ngo izojana natwe ko turi tugiye twambuka hano. Tugiye tugeze mu Bwegera, tugeze mu kiyaya tutazi, ariko umukapiteni umwe aravuga ngo nzajana namwe ndebe ukuntu babanyaga, ukuntu bazabakuraho ibyabo, kubera kuko Imana yari yavuze ngo nta kintu na kimwe kizotakara. Uko nukuri Tushitse mu nzira, imodoka yanga kwaka. Hejuru abana b'abasore twari turi kumwe, umushoferi aravuga ngo umuntu wese asenga Imana yiwe. Imana ishimwe. Amen. Kapiteni aramubwira ngo va kuri vora njewe nijeho. Amaze kuyitaho imodoka iranga. Aravuga ngo sinzabasiga tuzofana. Tubona imbaraga z'Imana aho hantu, turaharara. Nuko dore twihuta, tukirira imodoka aratubwira ngo tuzane ibyo dufite byose. Turabimuha mu kwizera. Tutambutse ku madwani turarana nawe, kubera Imana hari icyo yavuze, hari icyo Imana yari ishaka gukorera mu rugendo. Yesu ashimwe. Imana imbazwe. Tugeze ku madwane ahantu hose,
badusaka bagira gute kuko yari afite ibyacu kandi Imana hari icyo yari yaravuze. Turatambuka dusezerana nawe adusubiza ibyacu, tubona ukuboko kw'Imana, tuvuze kuri makeya tubona imbaraga z'Imana n'ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe. None icyo twavugaho kubera kuko nta mwanya, hari icyo Imana yankoreye rya gatatu. Pasiteri n'ubwo akwanga umushumba, pasiteri arabizi. Umwana wanjye hari ikibazo mu nzu, impanuka yari yabaye, nafunguye amazi menshi cyane muri Rabavo, umwana ukambakamba ayibiramo, arareremba, ibintu bikomeye. Ariko Imana na n'ubu ni muzima kubera imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Urakoze cyane. Yavuze n'amafaranga, nta mwanya. Ayo mafaranga yavuze icyo gitangaza, twari twicaranye. Bazaba ngo Mana wagendanye natwe mu butayu. Ubutayu bw'aha kuri Butare, icyo Imana yakoreye umushumba uhagarikiye. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari Imana twabivugaho kugira ngo twahitondo bikarenga. Icyo gitangaza franga twari turi kumwe, twajananaga nawe, twicaranaga nawe. Mama Mutoni pasiteri yaramuburaga kuri telefone akambwira ngo reka mbaze, kuko twari kumwe n'umurongo. Ibitangaza Imana yadukoreye hamwe ntabwo twabivuga amasaha borambere abandi bantu. Ariko igitabo cy'amafaranga bene data yari yaravuze ngo twasangiye kamara bene y'abana umuneke munini. Icyo mwene data yakoraga akanwa kiwe kararemaga. Icyo gitangaza twabonanye turi kumwe nawe, tugendana nawe mu buzima bwabo. Niyo mpamvu tuvuze ngo umwanya ni mutoya, ariko dushimira kuko twabonye imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Imana yadukoreye ibintu bikomeye. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe kuko tubonye uno mwanya duteye iteka mu masaha abiri kugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Amen, amen, amen. Dukomere Imana amashyi twese kubwo itangaza by'Imana. Muri Gatsinda hari ikibazo, muri Plene hari ikibazo, i Butare hari ikibazo, ariko ibyo byose Imana yagendanye natwe idukorera ibitangaza. Turakomeje amashimwe bene data. Haleluya. Amen, amen. Tugiye kumva dada Rusi. Dada Rusi, Rusi turaziranye cyane mu mikenke. Ngaho Rusi, iminota 3 cyangwa 4. Ntiyagira umuntu utinda cyane, tugende. Ndashaka ko tuba nkabumva abantu benshi bahumeka umwanya dufite, kandi dutuje tunezerewe. Dukomeze twumve amariba y'amazi amanuka ava mu mitima y'abantu no mu kanwa kabo. Karibu dada. Urakaza cyane. Imana yareze umugisha. Ntabwo ndi mutinde, murabizi ko ndazantinda ngira ngo Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndavuga imirimo ibiri gusa, ni myinshi nayivuga kayivuga, ni myinshi, ariko ndababwira ibitangaza bibiri Imana yakoze. Abanzi nsigaranye musaza wanje umwe, bari 6, ariko umwe niwe usigaye. Nono mu mwaka intambara cyagiye bari ko bubaka amasomo ya Ebenezer mu Turambo. Benshi barabizi ibyo bintu. Bari ko bubaka, none bakagira utumashine baza bashiramo essence, none tugatsinda ibiti bene bijya biti binini cyane bavana mu ipaho. None bagenda ari benshi nyine, nawe yari ari kumwe nabo ngabo. Ababizi yaramugaye, ari mu gisirikare cy'u Rwanda, niho yabashe kuba. Noneho ngo ageraho ngaho agendesha imbaga ubu ngubu. Ngo arangize ajana na bagenzi biwe, bari benshi, gurupe ya basore batsinda bya biti, batsinda igiti. Noneho cya giti batsinze kikaba kirimo ubuki bwinshi cyane. Kujya kiguye hasi, bwa buki bwari bwinshi cyane mu buryo bari bafite amasafuriya ngo menshi, barabudaha, bwari bwinshi, buzuza amasafuriya y'ibirindi wacu. Noneho hakaba hariho umuhungu umwe, iwe aragenda aja kwicara kure cyane ahantu hategereye aho bari ko bakorera kure, urumva ko hari n'inzuki zibakoma. Abandi bamwe baravuga ati noneho kugira ngo izi nzuki zireke kudukoma,
reka bari bacanye umuriro bacana umuriro baravuga ngo reka afata gaze tekereza essence aje kwishira mu muriro mu nyumvira igitangaza none nyinga umuriro wari wanze kwaka ahamena gaze none kujya amenye gaze umuriro wa muguruka essence ya miguruka igera kuri rugaziyo yicaye kandi hari kure babona gusakaraka babona gusakaraka wa muriro kandi yarari urumva yari yicaye n'imbago yiwe yari kure akazagenda ngo yikurura hasi ari igitangaza cyabaye batara y'ibirasha habe no akunda gusenga cyane no kuvuga ngo ubuzima bwe bwose aba afite ingunga yiwe ntaza asiga ingunga ye nubwo yoja hehe agira ingunga yiwe azavuza no ipatara irasha hantu hanini pe kugeza ntiyaruhasha habe n'akantu kangana gutyo amen igitangaza cy'Imana igitangaza essence n'igitangaza murabizi mwese ukuntu zitwika ati yari kumusiga wame na gatoya ati igitangaza ukuntu umuntu yosha nyamara agakira icya kabiri musenganiza yari afite umwana no amuzana ikarakana kagahinja none umwana akabaryamye mu cyumba warangize kuryama imbeba iraza ijya umwana none umwana yamavuze induru rimwe gusa dusanga umwana karava amaraso akaya kajyana naho n'imbeba imaze kumurya none mu kanya turavuga ngo imbeba iriye umwana umusaza wanjye Marehemo Muhoza yarahari abamuzi nawe uramuzi cyane none baravuga imbeba iriye umwana umwana ararira ku rwego rwo hejuru umwana ararira agera hantu none turagira bati umwanya hakaba hashitse abasenzi abayumbe bari bahageze barimo barugina bari bahageze ngo baravuga nimureke dusenge tubwire Imana izane iyi mbeba iyi simbeba isanzwe nukuri twarasenze nje nari ndimo turasenga tubona yambe birashitse yambe bayaraje turayikubita irapfa unyumvira igitangaza cy'Imana ni byinshi navuga ni biri Imana iheze umugisha murakoze cyane haleluya mkono wa Mungu ni mkuu aho umwenda usha nyirawo ntagira igisebe nta hantu yagaragaje namwe nakamwe ntanakantu nakamwe sibye ipataro yahibye Imana nishimwe cyane iyo ni imirimo y'Imana ikomeye rwose kandi itangaje turakomeje bene data Pastor Dizon karibu sana urakoze cyane rwose yego nanje reka mvuga amagambo abiri yo kugarura amashimwe imbere y'Imana Imana ishimwe burya kenshi hari igihe abantu banezerwa bakavuga ngo Mana y'inganji yego Mana yo muri Byura jewe ndi umunyabyura muri 98 twaratewe tumaze guterwa abantu birwanaho bagera bananirwa imbaraga z'abantu zirananirwa ndibuka neza twari tugeze mu muhana wa nyuma witwa ngo n'Ukizingo abari ku rugamba baravuga ngo birarangiye twari tugoswe imbere n'inyuma nta yindi nzira twari tugifite hari abantu bagiye gusenga sinari barimo ariko Imana irababwira ngo ngaba batabazi baraje nabo urukuntu babibwira abantu batangira kongorerana bakabura aho babicisha ariko Imana yaje nk'umuravyo iradutabara Imana ishimwe haleluya amen yohereza abatabazi baraza mu buryo abantu batashobora kubona batekereza icyo ni kimwe kuko umwanya ni mutoya yego ikindi icyo ni rusange mu bantu ikindi cya kabiri nshima Imana kandi ngarura amashimwe imbere yayo 2004 turi Uvira ni nacyo gihe twanahunze tuje mu Gatumba hari ubwoba bwinshi cyane ariko nta sasu riravuga ubwo rero nari ngiye ku kazi ariko ahantu hajya kuri douane yo mu Gatumba
nshyize ku murongo nsanga hariho umusaza umwe wari uvuye ruguru sinari muzi ariko ahagenda Bujumbura ariko abura uko agenda imodoka zigenda abantu bagize ubwoba arambwira ati bambwiye ko kuzi ko hariya nyabona nyingingira abantu bantware hari imodoka nyine y'abanyakazi bagendagamo rero ndabinginga tugenda mu ivatire turi abantu 5 hariho jewe n'uwo musaza n'abandi 3 nyine bene wacu twabanaga bagenda dushitse ahantu harakuzi kamwe kari hagati y'akavimvira na Murongwe na akagezi kabaho n'ikiraro kaza kutuye abahazi barahazi tuhageze dutambutse hari tubona abantu abahagaze mu muhanda n'imbunda baraduhagarika ivoitire irahagarara baratubwira ngo barareba baravuga ngo abantu bombi nibasohoke nibo dushaka turebe neza inyuma mbona kera bamwe bahagaze inyuma abandi bari imbere muhanda kera bawugose batubwira mu Giswahili baravuga ngo nidusohoke abandi bagende wa musaza abarasohotse baramukinguriye abarasohotse ngo bamusore bamamuzamura mbona ko bamuzamura mu gihugu noneho jewe ndavuga ngo ntibikunda mbona ko twapfuye rwarangiye jewe ndavuga ngo sisohoka noneho baza bavuga Igiswahili ngo bagera aho bavuga Ikinyarwanda aravuga ngo nudasohoka ndakurasa chef twari turi kumwe arambwira ati jewe ntakunda kugira ngo bakwikira hano genda nuko bazi rwaranga ubwo rero narasohotse wa musaza bamujanye imbere uko bakamuzamuye muri izo mihuru nanje rero turazabaranzamura rero tugeze ahantu nyine hari hasa hatambika mu gihuru haruguru mbona wa musaza kera bamwambuye imyenda noneho urumva aho hantu haragoye nta tuvuga ifite ibitekerezo bizima yego rero turaza ntangenda nta kundi kera urupfu rwatwarugezemo ngo ngo shike ndegereye numva ko umuntu umwe avuga mu Giswahili nyine kandi barabaswahili bavuga Giswahili kandi naracumvaga nyine kuko nicyo navugaga numva ko umuntu umwe avuga ngo uyu mugabo muramuzanye ngo nibyo yadukoreye byiza ariko sinumva kuko ubunaza numva yuko n'Igiswahili sinangira ncumva nategera ariko sinabyumva neza none kugeza tugenda tubegera aravuga ati uyu mugabo ntimwomwice noneho ntangira ko kumva uko ashaka kuvuga baravuga ngo wewe nta muntu gukora no mu mufuka nari mfite ndanibuka nari mfite $5 mu mufuka Imana ishimwe haleluya amen baravuga ngo wowe nta muntu gukora no mu mufuka uhagarare ntacu kuko hari zo dukore kandi zo kugeza ubusimbizi hanyuma rero ndahagarara ndababwira ati none ko mu ndetse uyu musaza wanje arambwira ngo nimuheze imyenda yambaye Imana ishimwe ubwo bari bashize amafaranga y'amakongomani zanibuka bayarambitse hasi yari afite n'agasokozo ka mukushi bari bashizeho batangira kumbwira ngo se none ngo ntiwo duha kuri aya mafaranga ati nimuyajana duha n'aka gasogozo ka mukushi nabo bati mukajana bama bamuheza imyenda arambara turihuta kuvuga ngo musubireyo ba bandi bagenzi bacu bananirwa kugenda bananirwa gusubirayo baricara harya kuri wa muhanda bagize gutya babona turagarutse Imana ishimwe umwanya ni mutoya yego tuhita tugenda Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro Imana ishimwe cyane haleluya Aimable Mungu ni haleluya Yesu ashimwe Imana ishimwe cyane amen ndabashimira by'ukuri ndabashimira ku mirimo ikomeye kandi ko murabivuga mu buryo busobanutse kandi buhinnye nta muntu urandambira ngo nje kumukupa ko murabivuga neza tugiye kumva umukecuru nawe ushaka kutubwira amagambo abiri mu minota 3 cyangwa 4 abakecuru ubu babaye basimatinzi bakirondogora kaka tumuhereze ijambo yitwa Resa ni karibu muri Amerika
ndashima Imana kuko mbonye umwanya wo kuvuga bene uyu mwanya nyine ubugoye ariko tuba dufite natwe amasiko yo kugira ngo tuvuge iby'Imana yakoze. Imana ishimwe. Ishimwe cyane. Turashima Imana ku by'inganji mwavuze. Iyo muvuze iby'inganji dusa nkaho dutonekaye. Twabonye ibyiza by'inganji, twabonye ukuntu Imana yaturinze, twabanaga n'abasirikari b'abajenesi, tukabana n'abasirikare noneho n'abapara baziraho. Ariko ikindi Imana yari yaratubwiye, twabagaho kubw'Imana, yari yaratubwiye ngo abazoza baza bose muze mubakira, mubacumbikire, mubazimanire, bazoza barya bagende, abandi nabo bazi ntibamenye ko twakiriye bamwe. Tuba gutyo muri ubwo buryo niko Imana yari yaratubwiye. Twakora inzu Imana yatubwiye akaba arizo tugenderaho, kandi twari kimwe twese n'abapagani. Twari dufite umushefu wacu Rumenge, ntiyakoraga ikintu atabanjije kubaza abayumbe ba Miringito, akababwira maze mugende musenge abantu babone guhunga. Ariko baje gusenga mu mahombe, Imana ikababwira ngo ntimuruhe muhunga, kandi nihagira umuntu wishikinda azaba atejeje icyago mu muhana. Babwira Rumenge akamba bitangaza, akavuga ngo ntiyagira umuntu wese uhunga, kandi ntiyagira umuntu ugira imbunda. Ibyo tubibamwo gutyo, ariko kubera kumvira turumvira icyo twashimaga. Hari wa musho, hari ubwiza bw'Imana, twabonye ibitangaza byinshi cyane. Ni naho basobemereye wewe mushumba, ni ukuri habaye umurimo mwiza, abantu barahinduka, abaturika barabatizwa, barakizwa, kandi umuntu wabwirwaga ngo agende imbere undi agenda inyuma. Uko niko byabaga. Twari tugihari twumvira Imana, tutameze nk'ubu abantu bubu twamaze kugendagenda mu isi, kujya kuguma gutinda mu isi. Ariko inganji twari tumeze nk'abari muri paradizo, kubera kuko twagaza twumvira Imana. Hari n'igihe bajaga guhaha, ari uko Imana yababwiye ngo uyu munsi mugende guhaha nta bantu bahari. Ariko abantu bamwe babicamwo baravuga ngo tuzoza duhora twumva ngo ijwi ryavuze ngo uyu munsi titugenda. None uwo munsi baragenda ngo bashike bahura n'ikibazo, barabafata babajana Tanganyika. Urumva bagenda bikoreye imizigo kubera kuko batumviye. Natwe twasabaga, natwe mureke gusa dufate uwo muco wo kumvira Imana. Nubwo tugeze muri ibi bihe, hari abantu barimo kwiyambura ibihe babagamwo, bakavuga ngo ubwo bageze ahandi ngo reka ngo bahinduke ukundi. Hari umupasiteri umwe watubwiye ngo banza ari Rubene nyine Rugaza, uriya uzi utubwira ko imbwa zamurwaniriye, niwe watubwiye ngo yabajije umuntu umwe w'umugore ngo aramubwira ngo ese uko musiga umeze ute, wifashe ute? Iwe ngo aramubwira ngo ega muzehe, ibintu byarahindutse, bya bindi si byo byibi, twagiye ahandi. Ni ukuri ntimugate agaciro ngo kubera mwageze mu mahanga, ahubwo dukomeze agaciro kacu. Imana nibwo izatubona neza. Ndashima Imana kuko mushumba ise yasize amuraza itorero. Ndashima Imana mu gihe cyari gihari. Iyo nibuka papa wawe zanumva iyo uhaye uvuga, kumva ni uhaye uvuga. Imana ishimwe kuko wakomeje umurimo, Imana ishimwe ko yagukomeje amaboko, Imana ishimwe ko se yarangije neza. Iyo yabonaga ikintu cyabaye mu itorero, iwe yarakibikaga, yarazaga akarwana kumviriza, ashira ngo ikintu kitaje hanze, akibira abantu ngo ikintu kitaje hanze, kubera kuko yari afite ubumana. Yamye yemera, aremera, kandi yarangije neza. Iyo tunibuka twumva ibyishimo kuko yarangije kandi agasiga abantu mu cyimboci. Rero ni ukuri ni byinshi Imana yadukoreye, noguma akavuga nkarondogora, ariko reka turekeraho. Ariko inganji Imana yadukoreye byinshi. Hari igihe nari maze gupfusha umwana w'imfura, icyo gihe hari uwa musho, ariko noneho ngo bagende ku mukutano ikabiki ngo amare gushika
baza burona icyo gihe bari bafite imbaraga nyinshi umuntu w'Imana aruzura jewe nari nananiwe kugenda kuko nari nacitse intege ariko aruzura bacora abana banzanira abana babiri baravuga ngo ntimubabare ngaba abana Imana ibahaye kandi noneho umwe yari afite icyondo kandi uko niko yavutse afite icyondo birantangaza abo bana nagaza mbareba kandi babita n'amazina n'ubu barahari umwe ari umupasiteri undi ni nk'umuntu uziyobora abandi rero Imana ibaha imigisha twabonye ibintu iyo tuvuga hariya twumva tunezerewe Imana ishimwe tuvuga byinshi Imana iratubera imigisha haleluya 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 amen amen haleluya haleluya amen amen Imana niyo gushimwa kandi niyo guhabwa icyubahiro amen bashoje bene data tugiye guhereza umuyobozi wacu iminota isigaye ni ukuvuga ngo uyu munsi tuza turenzaho turangiza saa 12:45 iminota isigaye tugiye kuyihereza umuyobozi Aimable ariko ndabashimiye kandi aya mashimwe akomeze abe mu mitima badufashe